Lalpa Iso Christa mingin chibai kabu ka cheu tun tuma hian Christian te zinga Zirtir na rang om Hremhmun Meidil Chanchin kan sir ho do na Hremhmun Meidil kan hmu dan hian pathian kan hmu dan thleng a ngonga wangin he tu pui hi apoi mo em a he tiang ron soi thei tura dam na le risel na tha te rem chan na te min petu pathian chunga masaberin lom thu ka soi du ani pathian thu thiang hlem chiarin ilongai thang u zohana le khathon pakhat na bungli chang riata pathian chu mangai na ni a thu thiang lim kan chiar lalpan malmin som sakro se tun tuma kan zir lai kan zir ho chung zong tuna kan chiar tak bible chang ina asoi pathian ni na le amizia mangai na khat pathian ni na englai po lo threng turin kan som du chewani bible chik taka zirmi te soidan in thuthung thar bu a hian Hremhmun Meidil Chanchin hilal Iso Christa aya soi tam tu ma an om lo an tiani chewai Hremhmun Meidil hi ataka om nge ni ti achiang em a amaro chu then khaten in ti thai na na an mang thin ang hi chu a thalo ani pathian thu ilo chiar lengu peter le khathon pani na bung thum chang som panga le chang som paruka khan tin kan lalpa do theizia chu chandam na ruat ru kan unau pa du tak pola po in anena fin na pek ang zela in hena azia ang khan ale khathon zong a chuan chung thu chu soin chu tiang bukin azia ani chunga chuan thu riat har tak te a oma chung chu mi fing lo le mi het lo ten pathian le khathu dang an ngai ko yangin an ngai ko ya ma ni anin ti boral pha thin tuna bible chang kan siar ta kina soi ang khan tilko te hun lai dai to po khan tilko pola le khaziak khilfia sual awangin boral pha an omani ti kan bua bible zia zo to nu kum sang ni don om nang le ke tan phei chuan bible hi ngun le zuala kan zir apoi mo em ani min zirtir diglo pakhat apom fu to chuan chu zirtir diglo chuan pathian thu dang riat sual na ale zirtir diglo danga ve a hruai lut nge thin ani tun tuma kan zir ho tu Hremhmun Meidil Chanchin po hi pathian le khat huwa thupui dang ne in kung kai na satak nei ani awangin bible in asoi anga kan riat thiam le kan pom atul em ani ti kha ka soi duwa kan soi to ang khan Hremhmun Meidil hi ataka om nge ani ti bible atanga chiang taka kan mu ani awangin Hremhmun Meidil om le om lo lam chu zir tu lo ngai la kan zir ho tur chu ring lo mi sual te chu Hremhmun Meidila an tor hun tur te tin chu Hremhmun Meidila chuan mi sual ten eng tiang rei nge an tor don ti le Hremhmun Meidil chung chang Zirtir na rang atangin bible nena in milber zir chua kan tum don ani tun tuma kan thupui Hremhmun Meidil hi tum khata record zo mai thei ani don lo wangin lalpan remati chuan then rang phat ranga ron thenin zir ho kan tum dona ten na then khat na a hi chuan bible chung thu kan lu chil man don lova Hremhmun Meidil chung changa Zirtir na rang tobul tele a background Chanchin tlang pui kan zir masadon ani ti chuan lalpan remati chuan then ni na a bible chunga Hremhmun Meidil soina bible in a man thumal rang te chip chiar taka soifia kan tum don ani ti chuan a then thum na tangin bible chung thu lu chil tak kan tumanga Christian te zinga Hremhmun Meidil chung changa bible thu kan khilfia dan inang lo tak te pathian rin chanin khilfia kan tum don ani ngai thatu zong te kan ngen du chu video panhi khat chau in lo ngai thak chuan a fia tok don lo wangin kan record thei chun chukim taka lo ngai thaturin lalpa Iso Christa mingin kan ngen mol du chewani kan soi to ang khan tun tuma hi chuan bible chung thu kan lu chil don lova Hremhmun Meidil chung changa Zirtir na rang te zinga atlang lon ber pathum te tobul de Chanchin tlang pui kan en masadon ani ti chuan chung
zirtir na tlang lom ber pathum te chu hetiang hian en ho tai la pakhat na chuan Hremhmun Meidil hi top nei lo chatua na kang tur mai ni tia zirtir na nia he ngai dan hi English tong chuan traditionalism ti in an soi thina hei hi voini thleng hian Christian tam ber te ngai dan le pom alani herin dan pom tu te chuan mi hring hi pathian an puya siam kan nia wangin thi theilo tharau kan neya ti chuan ring lo mi sual Hremhmun a kal te chu chatuanin thini reng nei loin pathianin chatuan Meidil mangin a Hremdon ani anti chuan he rin na hi mi hringa thi theilo tharau kan nei ani ti rin na ne na in thlun zom tlat ani he zirtir na hi ko khan pa te zinga Tertullian kan ti khana lo zirtir to a ma se Christian te zinga adar zaw vak lo ni na lang huna local zela Augustine atia kan soi le kan riat thin Augustine of Hippo huna lo thlen chho khan ani na satakin aron zirtir chole ta ani tin huna local le khata edi zanga somli le pathum kuma Constantinople Second Council anne akhan Hremhmun Meidil he taka om nge ani ti le chu Hremhmun Meidil a chuan sual sim lo te chu tuanin pathianin a Hremdon ani chatuanin an kang don ani ti kha an nem nge ta atangin he ngai dan hi Christian te thurin anga pom aloni ta ani te chuan zirtir na pahni na omle chu silfai tu mei ani ti in Hremhmun Meidil hi simisual te silfai tu mei ani ti in he zirtir na hi English tong chuan universal restoration ten tia restorationism tia soi ani bokani herin dan pom tu te soi dan le zirtir dan chuan pathianin mi zong chandam adua hun to pa pathianin mi sual te chu Hremhmun Meidil mangin a hremanga chu ta tang chuan an hre om torna le an re thei torna atangin an sual te in chirin laliso Krista anon pomanga pathian laman lo hoyanga te chuan Hremhmun Meidil tangin lalpain chung a hrem zong te chu la chuakin a chandam vek don ani ti an zirtir ani he zirtir na po hi ko khan pa de zinga Clement of Alexandria kan ti te Origen te khan an lo pomin an lo zirtir ve bokani ti chuan kumzabi som pasarina alo thlen chho khan Christian thuril tu te zinga Peter Sterian ti te Jeremiah White te khan mi zong chandam ni na universalism an ti thina kha aron zirtir chawatang khan he Hremhmun Meidil hi mi sual silfai tu mei ni dor ani ti rin na hi alo lar chho le ta kumzabi som ni na lo thlen chho po khan alo thlen chho khan Karl Barth chu universalism chu aron zirtir chunzom ve de zel ni he zirtir na tlang au pui tu lar ber te chu George MacDonald te William Barclay te le Rob Bell te anni a pathum na zirtir na pathum na omle chu Hremhmun Meidil hi kang ral tu mai ani Hremhmun Meidil mangin pathian mi sual zong te a hal ral vek don ani mi sual ten bo ral vek don ani ti zirtir na ni ya hei hi English tong chuan conditionalism ten tia annihilationism ten tia ti chuanin terminalism ti te po in ko ani bokani herin dan pom tu te rin dan chuan thi theilo na hi pathian chau in aneya ti chuan mi hring te zinga pathianin thi theilo na apek tur te chu laliso Krista ringa chandam na chang te chau in chatuan na thi theilo na an nei don ani ti in an soi ani mi hring te hian kan pian atang rengin thi theilo na kan nei sa lo thi theilo na hi chu pathian thil khlon pe kani ti in mi sual te chu Hremhmun Meidila pathianin an thil ti sual phu to ang zelin a hremanga ti chuanin Hremhmun Meidil mangin an kangral vek don ani pathianin a haral vek don ani ti zirtirin an pom ani he zirtir na le he ngai dan hi ko khan pa de zinga khan Ignatius of Antioch kan ti te Justin Martyr te le Irenaeus of Lyon kan ti te khan an lo zirtir dai to bok ani chu tiang zel chuan
cầu ram siam thật hun cầu ram siam thật hun alo khen chậu bỏ khan siam thật tu te zinga siam thật tu var par arsi tia kan riat lar em John Wycliffe ate le English tonga Bible le link tu masaber William Tyndale ate khan he ngai dan Hremhmun Meidil hi misual te an kang ral vek na tur monani ti in an lo pomin an lo zirtir dai toni ti chuan kumzabi som pakwana atangin he ngai dan hi aron lar chole ema kumzabi som pani na alo her chua mel phei chuan khovel pum huwa pa pathian thu thiam le mi te riat hlo em John R.W. Stott te Clark Pinnock te F.F. Bruce te le Edward William Fudd anti te le mi thiam tam tak na kina pokon la tar lang do na mi thiam tam tak ten he Zirtir na le rin na Hremhmun Meidil hi chatua na misual te tom ni reng nei lo an kang na tur mun ni lovin lalpan misual ati boral a haral na tur man ruwa ani ti in nasatakin aron Zirtir chhota ni tuna kana soitak atang te khan Hremhmun Meidil hi chatua na kang tur ni lovin Hremhmun Meidil a misual zong te an kang ral vek don ani ti rin na hi Christian te zinga ko ran pakhat rin na big anilo ko ran pakhat Zirtir na big anilo ti kha kalo hiat thiam mai ka ringa chutianga Zirtir na le ngai dan chu Christian unaw then khat te zinga 7-day Adventist ko ran Zirtir na big nia ngayin Adventist ko ran soisel na le do nante aron mang thina thil hian mai lian tak an nei ni zau zo ka an chiar le an zir chuan chu ani lo ani ti chiang takin an mudon ani ring tu te singa pathian thu riat na alo pung chho zela Hremhmun Meidil hi misual te chatuana an tor na tur mun ani lo Hremhmun Meidila misual te chu an boral vek don ani ti ring tu aron pung chho na se em mai ni chung zinga mitlem te chanchin han soilan ka duwa hetianga theologian lar tak le khovela mithiam te rin dan le an Zirtir na kan soi hian kan rin na an ma ni kan va in ngat ti na ni lova tin Bible a in chu mi te soi dan chu kan ring ti na po ni lo chu dia Christian ko rang ranga pathian thu thiam theologian lar tak te rin dan le an Zirtir na kan an tar chhuadu na chan chu thuma hruai lama ka soi tong khan he Hremhmun Meidil hi chatuana kang tur ni lovin misual ten boral tur munani ti Zirtir na hi ko ran Christian ko ran pakhat rin na big anilo emo 7-day Adventist ko ran Zirtir na big anilo ti te Christian ko ran rang mithiam tam tak ten chatuana kang tur Meidil Zirtir na an nol zel an nol mek zelani ti tele Hremhmun Meidil chung changa ngai dan le rin dan kan lo nei te sa huai thing von tlat lova thu noi ro le in ngai tlom taka thu tak zong tura kan in fui du wanga ron soi lang tur kan ni ti kha ka soi masadu ani ilo en howang u a masabera tan chuan F.F. Bruce tia khovelina a khiat lar Frederick Fevi Bruce a pom dan le mu dan lo en ila ani hi University of Aberdeen ate Gonville Kias College Cambridge University ate le University of Vienna ate le khazir chuak ani ya thuthung thar mithiam scholar ani ya a big takin tilko pola le khathon rilfiana hian a ming tha em maya le khabu somnga chuang alo zia kani athiam na chung chuang tak ani awangin heng school ro pui Bible school ro pui tak ate Zirtir tu professor le ni na sang tak te lo chela University of Edinburgh ate University of Leeds ate Victoria University of Manchester ate le University of Sheffield ate alo thokani achan chin tam tak soi tu ro ma se hun kan rena wangin soi thui lowila hetiang hian misual te hrem ani dan tur chung changa amu dan alo soya ale khabuzia la chhuana te screen a karon da chuak hetiang hian F.F. Bruce chuan alo soi
annihilation hi thuthung thar Bible chang poimo te hril fia dan pom tlak chiang tak ani alo te ni chumi om zia chu annihilation ti chu kan soi to ang khan misual te chatuan kang don lo an kang ral vek don ani ti zirtir na hi thuthung thar Bible chang poimo hril fia dan chiang lut to kani alo te ni misual te chatuan Hremhmun Meidil an kang don ti hi F Brusan apom lo hetiang hian a soi chun zoma elo en leng u tharau thi theilo ngai dan pa ngai anga kan nei hi Greco Roman hun lai zirtir na tanga kan don chhon ani ya chu chuan pola soi tum tak kan hriat thiam matur ati har sa thin ani ati F Brusan mi hringin thi theilo tharau kan nei ni ti hi a hnol fai thak ani he zirtir na le herin dan thi theilo tharau kan nei chu thi theilo tharau chu Hremhmuna chatuan kang don ani ti he thi theilo tharau hi Greek ho atangin Roma aron in hlan chonga chu ta tanga Christian ten ring lo mi Greek ho atangin ring lo mi Rome ho ne na ring lo mi Rome ne na tangin Christian ten kan lo don chon ve ania hei hian pola theology pola zirtir na hriat thian na tur a hian na sa de har sat na min thlen ni alo ti hian ani apatni na John Stott ta mu dan lo en le tai la a tong kam te kan chiar chho man chan chin tlang pui tlem han soi ka duwa ani hi khovel pum huwa pa evangelical movement na huai tu anga khovel pum pui na an en ani sang ni le panga kum khan Time magazine in khovel pum puya mi te ne theiber mi za a thala khan John Stott hi an lo thlang ani Cambridge University a lekhazir chuak ania ani po hi theologian lar le thuk tak mai ania commentary Bible hil fia na tele Bible le khabu chi rang som nga chuang alo zia ka chung ale khabu zia zinga tlema zo chu ke point ka nei ve ni hetiang hian a thu soi karon da chuak a thalak hi a that lai deu hun lai a thalak karon da ani Mizo tongin ilo chiar leng u misual te ti boral vek ani na tur hi Bible chiang taka mu tur omni in chatuana thi thailo hrem na tur anga zirtir na ai o tu pom tlak tak ani a ka ngai ni alo ti ani traditionalism kan ti to ang khan misual te chatuan an kang dor ani ti kha kum zatel Christian te kan lo zirtir to a ma se John Stott hian chu nolin chumi ai o ata na zirtir na pom tlak zok le Bible mil zok chu annihilation misual te an kang ral vet donani ti zirtir na hi a pom tlak zok ani ti in alo soi ni American apologies lar tak Frank Turek sapok ha Hremhmun Meidil chung changa arin na an zo tum khan chan har sa ti thua soya John Stott a mel point misual te an kang ral vet donani alo ti sia ti in har sa ti thu a soi lang hialani ti chuan en chun zom le ila Edward Alice ani hi Baptist ko ran ani ya khovelina Evangelical Christian te zinga hriat lo khovelina a hriat ani mun ranga Bible school a research professor te lo thokin theology zirtir tu rei tak thok ani ya Southern Baptist Theological Seminary te Zirtira Bethel Theological Seminary te New Brunswick Theological Seminary te Zirtir tu mintak Zirtir tu senior tak ani ML BD Wheaton College of Graduate School atangin azir chuaka University of Edinburgh atangin PhD azirani Baptist Kofran mithiam ani chu hetiang hian azirtir na le misual te hrem ani dan tur chung changa a in nga na ilo enang u thole na nuwa chatona nun na chu Isua Krista om te chau ta na pathian thilpe ani don ti thuthung thar zirtir na hian Krista om te ta na chandam na le Krista om lo te chunga pathian rorel na tur a hril fia chu rorel chu chatuana boral na turani ti in alo soi ni
pathianin misual te hi chatuanin rem don lawa misual te chu chatuanin an boral zok don ani alo ti tin en chun zom le ila Edward W. Fatcher ani hi Charges of Christ rong bol tu ani ya theologian ani boka lawyer ani boka ni le khabular tak mai the fire that consumes ti le khabu sia ka chu ke po in kanei ve nge ni ti chuan biblical language bachelor le master zirzoa ti chuan University of Houston College of Law atangin Doctor of Jurisprudence adongani hetiang hian Edward W. Fatchan alo soi Mizo tongin kan share le ang atam zok ngai dana chatuana khem na hi Bible a zirtir lo pathian thu hian khoilaya ma pathian ni chatuana mi Hremhmun angin atar lang lo chatuana khem na zirtir na hi Nazareth Isua nuna anong chang chiang takakan mu thei van pathian soi chiat na le diglo taka ani na tar na poi tak ani ati Edward Fatcher hian le khabu thatak mai zia ka thutang tang soi ni tuna a soi ang khan ani point ani chuan chatuan hremna chatuan Meidil mi sual ten an tuar don ani ti hi pathian soi chiat na le ani na diglo taka tarlan na poi lu tukani alo ti pathian soi chiat na angai ni se unaw teu adikani pathian ani na lo pui kan pu hian pathian kan soi chiat ti na ni pathian ni chatuana ni rei lo te dam mi hring te chatuana hrem tur pathian anga kan soi hi mai pathian ani na nen in mil lo Bible ne in kalani ti ka soi non mol du ni Bligraham ngai dan han tarlan ve ram ka duwa Covelin an riat America ma phechon ngai sang maya president tinten an ina kawin an hena tangin chanchin tha an ngai thathina America's pastor ti in ko ani hian ani hetiang hian Hremhmun Meidil Chanchin ngai dan alo soive Bligraham po hian misual te chatuan meilan kang don ti apom reng lo ni Time magazine in sanga zakwa som kwale pathum kum November ni som panga an interview na hetiang hian Bligraham an lo soi ni chiang taka ka soi thei om chun chu Hremhmun Meidil chu pathian ne na in then na ani ti hi ni mei tak ani le ni lo thua chuan chiang taka ka hriat lo awangin ka soi ngai lo Hremhmun Meidil Chanchin Bible in mei a soi hian arab thak tur zia entir na anga a soi na ani mai thei mei tak ni lovin chu aya chezo ti re thei lo pathian ngai tui hal na chu ti in Bligraham lo soya mei eng poni se mei mangin pathianin misual te hrem ngei don ni ti ka chiang lowa ti in le chatuana misual ten kang tur anga zirtir na phechu Bligraham hian apom lo hul hual le chu mitam tak soi turan oma kan soi seng don lowa claim an rin dan te an thu soi te tar lang to lawin an ming ngau han soi deuh thuak ila chutianga Hremhmun Meidil hi chatuana pathian misual te hrem na tur mun ni lovin misual te an boral vek na tur mun ani pathian man ruani tianga zirtir tu mitam tak te zinga claim zong han tarlan bel ka du chu Church of England mithiam British scholar author Michael Green ate Anglican puithiam Philip Hughes ate ani hi Westminster Theological Seminary thok tu ania heng kan soi zong te hi Covelin kan riat tham mithiam te ani vekani ti chuan Churches of Christ rongbol tu Thomas Albrecht ate ani hi religion department head lo thok to thina nia Part-1 University ate le Abilene Christian University ate Zirtir tu ni in alo bol to thini ni ti chuan John Robert McRae ate po hi milar tak mai nia archaeology se nia Israel rama Bible thil hlui lai chuak tu pol te kumriat alo howani Wheaton College of Graduate School Zirtir tu mihlun tak mai nia
อันนี้พอเฮียนไม่ดีที่จะตัวนักกลางตัวนี้ฮิปมเราวินมิสวลแต่กลางรังตัวมุนนี่ที่เราใส่บอกจอห์นสเต็กเฮาส์ Northern College University of Manitoba อะทอก Regent College Crandall University อะเตะเราทอกอันนี้ปนสติยังจอห์นสวย Del Moody อันนี้ฮี The Southern Baptist Theological Seminary กุมสมลี Professor เราทอกต่ออันนี้ปอยจะตัวไม่ดีลปมเรา John Franks อันนี้ Presbyterian Cochran Theologian อันนี้Biblical Seminary Hartfield Pennsylvania ทอกทีอันนี้ Tin Homer Haley Churches of Christ ทอกตูAbilene Christian College เต Florida Christian College เต Zirtir ตัวทอกทีอันนี้นี่ Tin Clark Pinnock อันนี้ปอยCovelina Theologian ลาตักมิเทียมอันไงอันนี้ McMaster University เต New Orleans Baptist Theological Seminary เต Regent College Trinity Divinity School เต Professor เราทอกทีอันนี้ Tin Thomas Robinson เตอันนี้ Church of Christ Senior Pastor Senior Minister อันนี้Union Theological Seminary เต Princeton Theological Seminary เต Harvard University เต Abilene Christian University และ Pepperdine University เต Professor เราทอกต่ออันนี้พอเฮียนสวยอันคานจะตัวไม่ดีลอันโนละมิสวลแต่ไม่ดีละอันกลางเราเวกดอนนี่ที่เราเสียตีตินจอห์นเวนฮัมเตปอเขาเวลมีเขียนนี่Evangelical Anglican Pioneer อันนี้Richard Balcom English Anglican Scholar อันนี้University of St Andrews และ Cambridge University เต Zirtir ตัว Professor เราทอกต่ออันนี้แต่นักตอบเบรกันสวยดูชิวAnti Wright Church of England Bishop อันนี้พอฮีทุกทุงทาร์ Bible มิเทียมังไงอันนี้St Andrews University เรย์ตักเสียติร์ตูอันนี้ติร์โกโปลเล็กขัดทนมิเทียมไงอันนี้ข้างกันอันตารชัวตักแต่ก็คริสเตียนก็ครันรังรองโบลตูเสียติร์ตูเล่ Bible เทียมตั้มตักแต่จริงอัธนาจาร์อันนี้คริสเตียนก็ครันรังมิเทียมแต่จริงจังอิน Evangelical Christian แต่จริงจังอินHremhmunไม่ดีลิจะตัวนักกลางตูร์ไม่อันนี้เรามิสวลเตติโบร์ละตูร์ไม่อันนี้โซกันนี่ที่ปมตูฮีอันนี้เตลินอารอนปุงโชแม่กันนี่ตัวไหนเห็นอันปุงสักไม่นี่ตินกันสวยตองคันเฮติยังHremhmunไม่ดีลฮีมิสวลเตกันรังละตูร์มูลนี่ที่ฮีก็ครันปักขัดทุรินบีกอันนี้เราตุนนายรันเปียงสปอนนี่เรากุมจะวิปักขัดน่าจังได้ต่อเตก็ครันเสียมชัดหุ่นลายจังได้ต่อคริสเตียนรวยตัวเราปุยตักแต่น่าอันเจตีน่าเรานี่ได้ต่อนี่ที่ค่ะก็สวยนนเละดูนี่เจตีน่าจิตทุ่มกันสวยตักจิงจังคันตัวนั้นนุ่งเบรักอันสวยHremhmunไม่ดีที่จะตัวน่ะประเทศมิสวลเตตอมนี้เร่งในโลกเข็มมาตูร์มุนนิลวินมิสวลเตอันโบราลเวกมาตูร์มุนมิสวลเตHremhmunไม่ดีมังอินลาลปาอินอติโบราลเวกโดนนี่ที่รินนั่นแหละจิตตีนี่Bible เนี่ยนะอิมิลเบอร์อันนี้ที่กันซิร์ชวกโดนนี่กันซิร์ชโดนนี่มิสวลเทนกางรัลเวกโดนนี่กันที่เฮียนHremhmunไม่ดีกันสวยเนบตีนั่นนี่หรอวะเช่นขัดเต้นสุดที่กันสวยชวนHremhmunไม่ดีชัวร์เราอมเราเวตัวนี้ปัทเฮียนริงดวงเตอันติเลชีนะHremhmunไม่ดีเราหน้าวางปัทเฮียนรินตุมฮีทิลดิกเราอันนี้เราหน้าวางHremhmunไม่ดีเราหน้าวางปัทเฮียนลำห้อยตัวปกันนี่เราลลิโซคริสต์ไนจันเจนชาโซนสิอยากบุ้งสมเลยปนิจ้างสมทุ่มเลยปนิเกเลตาขายการนินก็อมชวนมีซงกะละมากะฮีปังอลาวตีอังคารครอสาปะเทนตาลันลลิโซคริสต์อินลันนะอามิมังไงนะเรียดเทียมนะจังกันสวงเตสิมาอิโซคริสต์ละเลชันดำตัวปมาปะเทียนลำห้อยตูรินปะเทียนินมินดูอันนี้ติดส่วน Hremhmunไม่ดีละมิสวลเทนกางรัลเวกโดนนี่กันตีเฮียนบูปอลอันนั้นกางดวงอันรัลไม่โดนกันตีนปออันนี้บอกเฮกแล้วนี่ปัทเทียเลยขัดทูชวนมิตินอันทิลตีอังเซลินลัลปันโรเรลสักโดนตีน่ะสวยชิววางอินเฮคเวลโรเรลน่ะปอโรเรลตุดิกตักเตชวนมิสวลเตจุงจางโรวันเรลินอันทิลตีสวลพูโตอังเซลิน
Hremna an chunga an khen thin ani chu tiang bok chuan pathian bo in misual te Hremhmun Meidil manga a Hremhmun a chuan an thil ti sual phuang zelin a Hremdon ani ti hi pathian thu kan mu korin thon ni bunga chang som lo chiarila mitinin taksa thil ti te a chia a tha in kan tiang zela kan mu theu theina turin Krista ro rela thut pha ma chuan ti lanin kan om vek tur ani si a unaw du tak te u pathian ro rel na hi adikin a fel em don ani en tir nan zudami puite million ruk lai ti boral tu Hitler le chu tianga minun na la ve kherlo tual that lo nima selali so Krista rin lo na wanga chan dam na chang lo Hremhmun Meidil la kal te kha ang khat vekin pathian in Hremdon tang sela thil ti ang zelin a chia a tha in kan thil ti ang zela tik taksa thil ti te a chia a tha in kan ti ang zela kan mu theu theina turin Krista ro le la thut pha ma ti lan vekin kan om don ti Bible sang nen a in mil thei don lo ni chu wangin Hremhmun Meidil hi misual ten an thil ti sual ang zela an tok na tur mun ani ti kan riat thiam atul Bible Zirtir na ang chin Chanchin tha zona bung riat chang som li palia khan lali so Christine Satan an mi zia le anun phung he tiang na lo soya dot hei ani dot pa po ani ti na lo soy ni melma Satana diabola hian enge atumber nia kan rin vanin do na atang le voin thleng a ala chhun zom reng thil pakhat chu pathian mi zia chan zona le khathon pakhan na bung li chang ri na kan chiar chuata ang khan pathian ni na tik tak chu mai na ni ti hi leile vana pathian thil siam ame hring te hian kan rin hlel hi Satana hian adu em mai ni pathian chu mai na khat pathian min mai tu pathian ni ti kan rin to lo chuan pathian lam kan hoi theilo pathian min mai nei amala min hip let le tu ani awangin mangai pathian ani na hi ring hlel turin melma Satana diabola hian thei to pin na athokani chu ami zia ani ti lalpa iso Krista min khila pathian mi zia le pathian nun phung Bible kan mu han en lokila pakhat na chon tu na kan soi to ang khan pathian hi mangai na ni chanchin tha zona min ngai thiam ro zona le khathon pakhat na bung li cha re ilo chiar non le u pathian chu mangai na ni ten zol nei Jeremia bu kwa chang som ni le pali keilal pa hi ngil nei na te rel dik na te fel na te hela ya mang thin tu chu ka ni ti en pathianin ani na min lo khilani pakhat na pathian ni na chu mai na ni ti in Zohanan min khila zol nei Jeremia kan an chiar le khan pathian chu rel dik na pathian ni ti kan mutani chu ngai mai chu cross a pathianin aron tar langa cross a laliso Krista torna le thi na khan pathian ni na dik tak mangai na khat pathian le rel dik na pathian ni chu chiang emin kan mu the ni bo chiat na wanga chatua na boral tur kan ni na ta chatua nun kan chan le theina turin laliso Krista fa pamal nei chun pathian in min pe a Krista aron in hlana kan thi ai aron thi ta ni chu Krista in hlan na chuan pathian chu mai na pathian ni ti chiang emin kan mu thei ten chu mai ne lovin iswa torna le in hlan na hian pathian chu rel dik na pathian ni ti atar lang tel boka pathian chu rel dik na khat pathian ni lovin mai na khat pathian chak ni don tang sala lali so Krista thi kher tu lovin kan sual te min ngai dam vek min chan dam vek the ni chu tiang chu lo ti po ni te reng sala tu ma in pathian min ngai dam mai na chu soi sel thei le le wana anom don la pathian chu ro rel thei tu ma kan om lo wangin ma se pathian chu mai na pathian mai ni lovin rel dik na pathian ani tel tlat bok awangin rel dik na pathian chuan dalina phut chan zona le khathon phana bung thum chang lia kan muang khan tu po thil ti sual piangin dana bo che thin sual tu dan bo chiat na hi ni atia
rom buruk chang som ni pathumin sual man chu thi na ni ti boka danin a phu da chu sual man chu thi na ni ti khani chu vai pathian chu mi mai na wangin min ngai dam ngot thei ani lai khan realing na pathian ani lan chiam tir turin su darina phut sual man thi na chu lali so Krista khan aron palklang nge yangai ni chu tianga lalpa isu Krista in danina phut sual man chu thi na ni ti aron palklang na khan pathian chu mangai pathian mai nelovin rel dikna pathian po ani ti kha chiang emin min mu tir ta ni chu pathian ni na dek tak mangai na le rel dikna pathian ani ti varhiat thiam na khan Hremhmun Meidil Chanchin riat thiam na po menon nei tir don ani tuna kan soi ta Hremhmun Meidil Chanchin a Zirtir na chi rang om chatua na kang tur mai ni ti te silfai tu mai ni ti te misual zong te kang ral vek tu tur hal ral vek tu tur mai ni ti Zirtir na chi thum kan soi tak zinga khan a eng ber khan nge pathian ni na le amisia mai na rel dik na khat pathian ani na ne na in milber nia kan riat amal te ten lo en non le lok tai la kan soi ma sak ber Hremhmun Meidil hi chatua na kang tur ani ti Zirtir na hian pathian mai na le rel dik na khat pathian ani ti hi apat ni in akal ve ni eng wangin mo pathian chu mai na khat pathian ani si chuan mi hringte he khovel ni rei lo te dam kum za po dam thleng zo lo mi hringte hi chu kum za chung po tling lo rei lo te he khovel an dam chunga ama an lo rin lo awang chuan tom ni reng nei loin chatuanin a hremang mo chu tianga atia ni ngat chuan pathian chu mai na pathian eng tin nge ni theyang kan en chozel dona then ni na lama te po part 2 lama te kan soi chozel dona chu tiang bok chuan Korinthon ni bunga chang som kan chia ta ka khan mitin taksa thil ti te a chia a tha in kan tiang zela kan mu thel thena tur Krista ro le la thut pha ma kan ti lanin kan om vek tur ni sia tiang khan pathian chu dik tak ro rel tur ani awangin rel ding na pathian ni awangin thil ti sual to the point an ti sual phuang zela rel lova ang khata Mizo sual na in ang lo te ang khata chatuan Hremhmun Meidil lalpan a Hremani chuan reling na pathian ani thei bok lo ani chu vain he Zirtir na chatua na kang tur mei ang Zirtir na hian pathian mi zialen ni na hi apatni in Bible kan muang khan akal hlom topa ni rei lo te dam chu ni rei lo te an dam chung amma an lo rin lo awanga chatuan na pathian mi sual te Hremhmun Meidil a Hrem tur a Zirtir na hi pathian pu chiat na rap thak takani ti hi kan zir chozel kan mu chiang tol don ani a pani na khalo en le tai la Hremhmun Meidil Zirtir na pani na kan soi ta kha silfai tu mei ti khania kha Zirtir na kha chuan mi zong chan da man ni vek don mi sual ring lo mi te po Hremhmun Meidil la tangin chan chuan ni le vek don ani ti khania chu chuan pathian mi zia aron kal ve ta tho ani a mai na chau kan en chuan mi sual zong te po chandam vek du pathian anga Hremhmun Meidil la tangin mi sual zong te po a chandam le vekang tia ngai dan chuan a mai na chau nen khan in mil mai na pathian ani na nen khan in mil thea po lo ngai tai la reling na pathian ni na nen khan aron ni kal le ta tho mai ani hebrai bung ko chang som ni pasaria khan mi hring tan voi khat thi ro dania chumi nu chon ro rel na a omang atia chutianga an dam lai pathian an ril lo wanga Hremhmun Meidila pathian a hrem to nuwa chandam an ni le theyani chuan pathian le kha thunen nasa takin ro in kal dona mi hring tan chandam na chan voi ni chandam ni theina chan voi ni om thei tur ani dona wangin tun Bible chang kan chiar chu tak hebrai bung ko chang som ni pasari te ti chuan Korinthon ni bunga chang som tenen khan a in kal na sayam en mai ni te chona pathum na lo en le tai la kang ral tu mei kan ti kha
Hremhmun Meidil hi misual te chatuan na pathianin a hrem na tur mun nilovin misual te an boral vek na tur pathian man ruani ti zirtir na kha hei hian pathian chu mai na khat pathian in le rel dik na khat pathian ni kha apani ni in aron mil thlap tamai ni chu unau teu engtin mo apakhat na chuan he ni rei lo te dam mi hring te chatuan ni lalpan a hrem dol lo chandam ni lo te chu until ti sual phu to ngi lalpan a hremanga an boral mai don ani chu mai na pathian ani na kina po bible chang kan en dona pathian hian ama ring lo mi sual te han hrema han soi sak hi nuama ti kan ringam mi hring te chuan kan chunga thil thalo ti tu te kan mel ma te an han tor let ve te kan du ani mai thei piang thar lo thin lunga chuan ma se chu pathian nun phung ani velo pathian mi zia pon lo pathian ina pon lo mi sual te nan suar na wanga an tor na hian pathian hian lom na reng anei lo ni bible chang po kan en le don pathian thu po kan en le don chu wangin mi sual te an sual phu to ang zerin lalpan rem an kang ral vek don chatuan rem don lo ti hian tom ni reng nei lo na rem don lo ti rin na hian pathian chu mai na ni ti pathian nun phung ale ani na nen aron in mila chu tiang bok chuan realik na pathian ani po aron mil thak mai ni thil tiang zel ro rel tur pathian ani an thil ti sual phu to ang zel lalpan a rem don ani ang khat vekin chatuanin a rem vek don lo an sual phu to ang zel lalpan a remanga Hremhmun Meidil mi sual chandam ni lo te chu eng tiang rei nge an kan don ti chu tu man kan khelo pathianin rel dik na pathian ani nangin fel takin an chunga ro rel mai don ani chu vai unau du tak teu pathian thu hi eng subject po eng thu pui po soi ila eng thu pui po zirila pathian mi zia mangai na pathian ani na le rel dik na pathian ani ne na in kal zong reng in eng subject mai kan zirin kan pom ngai tur ne lo eng thu pui po ne ro se pathian chu mangai na ni pathian chu rel dik na ni ti a hian a in chung lut vek tur ni ti hi kan hriat thema poimo lu tu chu mi en kan reng pathian rel dik na hlam chi emo pathian mai na hlam chi emo a pathian thu kan zira kan soi ni chuan kan thel don ani chatuan pathian in misual te Hremhmun Meidila a hrem don ani ti hi mai na khat pathian ne na ani na ne na a in kal na sak zia claim ilo enang masabera kan soi du chu Jonathan Edwards kum zabi som pariat hun live America a thuril tu lar tak mai khania tum khat rong bol na anei na Massachusetts States Northampton khwa sang khat zasari som li le pakhat kuma rong bol na anei na sinners in the hands of an angry God ti thupui asoya Hremhmun Meidil Chanchin hetiang hian Zirtir ni ilo chiarin ilo ngai thlang a thu soi te screen a karon da chuaka kan lak chona le khabu le phek number te ne English tong in karon da Mizo tong in omzia karon chiar ngal ange hetiang ken Jonathan Edwards a chon alo soi ni Meidil chu chatuana thin urna hri thla na ani reilo te chau po ni se he pathian thin urna rong tak hi torna rap thap tak ani dona nima sela chatuana i tor tur ani chu a khem na satak le rap thap tak chu top chin a om dolo malam hun i hlir po in chatuan rei em top nei lo tur i ma a la om chu i mu anga i suang tuana zong beidon na in a lu khatang hetiang hian a soi zom sel tin chan chuana emo a top hun emo ti nep na emo chol hun emo beise na chete ma inei thei ngai lowang he khong ina tel lo thin urna an chia hi kum chiar sen lo makta duai tam tak i tuar tlok don ani ti chiang takin i hriang ti in alo zirtir ni claim en bel en chun zomila thuril tu lar tak Charles Spurgeon a point hetiang hian alo soi ve bokani a thuziak a tong kam kan lak chuana
le khabu le phek number te karon da chuak he tiang hian Spurgeon alo soi ve bok taksa le tharau chu a om tlanga nang ma nge chu tel sa em bela thak ini anga ma se ti boral ni chuang si lovin ilo chuakang I thazung zam tin mai chu diabola chuan soi chua theilo beidon na meidil hlatum rik nan rimoi hui angin a mangang ti in Spurgeon a point Hremhmun meidil rat hak tu ziale chatuan meni alo zirtir bok tin Thomas Aquinas theologian lar tak nia khovelan riat point hetiang hian alo soya ilo enang mi thiang lim te hlim na chu a hlim om zual sau nan le pathian ne na lom na sa zo an hlan thei nan an chedong te tur na chu chiang ta mu tir phal an ni ang ti in khang te kha sa tua na kang tur mai ni ti zirtir tu te zirtir dan ni ya tu na kan chiar chota Thomas Aquinas soi te khunau te wadi thei tak tak kan ring chan dam fa te van ram kai ten chan dam ni velo meidil la kang te an tuar tlok lai chu lalpan kan thir min phal sak don ani ati pathian la kha thu nen mai na pathian ni nen hian awai kal na sa en tero khatiang kha tu lai Christian tam berterin dan le pom dan ala ni zel thomaya ma se pathian thu hi chuan a tam rin dan hi adikani tina ani kher chong la kan soi nu soi non le ka du soi mol ka du chu mi sual ten an dam chung rei lo te kum za po thling lo wa pathian an lo rin lo awanga chatuan an kang tu rang zirtir na hian pathian ni na mai na le real dik na pathian ani na hi unaw te u akal na salutu kani pathian thui lo en chun zom le u Timothy le khathon pakhat na Timothy ne la tir ko pol le khathon pakhat na bungruk chang som panga le som parok chu in la na chu ahun taka chuan faklak thu nei tu tak chau lal ber lal te lal chuan a en tirang ama chau chuan thi thei lo na anei ti in unaw du tak te u pathian le khathu a hian a chiang em maya thi thei mia lo na hi mi hring te hian kan pian na tangin kan nei ngot lo pathian chau in thi thei lo na nei ni hetiang hin lo en zom le u Rom khuwa mitin he pola le khathon bung ni changruk le chang seria khan pathian chuan mitin an thil ti ang zelin arel sakang thil tha ti fana ro puina le choi moina le boral theilo na zong tu te hena chuan chatuan nun na pe ang amen pathian ming fakin am ro se awan chiang em ti ro boral theilo na ro puina le choi moina le boral theilo na zong tu te hena chuan pathian chatuan nun na pe do na ni thi theilo na boral theilo na ti hi English tonga chuan immortality ti in da ania thi theilo na chatuan nun na hi pathianin ama zong tu te hena chau a pe don ani ring lo mi te chatuanin an nung ve don chatuan nun nan nei ve don ti hi Bible hian khoi la ya ma min tiam lo chatuan nun nei chi ni om bok lo chandam fa te zong pathian nen chatuan hunan manga van raba le thara chatuanin chandam fa ten nunga chandam lo te chatuanin Hremhmun meidil an lo nung ve bok an tuar ve bok ti Bible zirtir na ni lo ring lo mi te chung chang a soi reng chatuana an tor tu ra soi reng chu boral na chatuana boral na ti hli rin Bible min khilani Hremhmun meidil chatuana kang hi boral na ni lo eng ting em nung reng chu boral kan ti theyang ani theilo ni tro hetia hen en chun zom le tai la korin thon khat bung som panga chang som nga pakhat nga thuma khan ngai teu thuru ka khil don cheu hi kan zain kan mu hil kher lovanga nima sala kan zain to toro nu nung berri huna chuan reilo te a mit khap kar lova ti dang lamin kan om vek to ang to toro chu ri don sia churi chuan mi thi te chu troi thelo kai tho in an omanga ke ni po ti dang lamin kan om to ang he troi the hian troi thelo na sim tur ania he thi thei po hian thi thelo na a sin bok tur ani ti in
mi khingina thi thelo na boral thelo na kan chan hun tur chu troi thei to lo thi thei to lo kan ni hun tur chu lali so Krista local huna chau ani tuna hian thi thei lo tharau kan nei ani reng lo ani chu vain he Hremhmun Meidil cha tua na kang tu rin na le Zirtir na hi mi khinga thi thei lo tharau kan nei ni ti Zirtir na ring lo mi milem bia sa khua te rin na atanga Christian na lak lu chop rin na ne na in thun zom tlat ani awangin a hlawm em mai ni tuna kan chiar chhuat ta kan khan pathian chawin thi theilo na nei ni ti te chu thi theilo na cha tual nun na chu ama zong tu te chau hena lalpan a pedon ani ti te le thi thei to lo kan ni hun tur chu lali su Krista local huna lalpan min pedon ani pathian le ka thu ilo en non le u masabera kan chiar kha chiar non le ka duwa zona le ka thon pakhana bungli chang riata pathian chu mangai nani hi unaw du tak teu pathian chu mangai na ani tlat awangin ngun nakin ngai to ila mangai na khat pathian chuan engtin nge ami hring siam te chu nire lo te an dam chunga ama an rin lo wang cha tua na khem theyang le mangai na khat pathian chuan chu wang chen hetiang hian zong Evangelical zia ka khan kan hmu'a pathian heti hian lo soi ni misual thina hian lom na reng ka neem ni a kong te chu a hoi sana anun na zok lo chu ti in unaw du tak teu kan pathian ni mai na khat pathian ani ya misual ten an sual na wanga an tor le an thi na hian lom na reng ka nei lo ati chuwai misual ten Hremhmun Meidila an sual ang zela an tor hun apo pathian chon hrema ti hle donani ti hi amilzia le ani na tangin chiang takin kan hmu the ni chuwang chatuan mi sual te Hremhmun Meidila pathian hrem turanga Zirtir na hi pathian soi chian na le diglo taka pathian pu na ania pathian nung chang le ni na Bible min khil nen po ain kal na sat em awangin ngai thatu unaw du tak chatuana mi sual te Meidila kang tu Zirtir na hi lo pom reng lo turin lalpai su Krista mengin ka som du cheni trong trai chunga thin lungin hong taka lo zir chun zom zel turin ka ngen du bok chea ti chuan kan be sei ang ngein pathian tran puina azara karon soi chun zom zel theina tura min lo trong trai pui turin ka ngen bok cheu ani in zain pathian in mal som cheu ro se lalpai su Krista khwaina in za chunga lo am ro se